мегӯем ба шумо тамошобиёни азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Нашри навбатӣ барномаи сайёҳии варзиширо аз баргузории ниммарафони 15-уми байналмилалии Душанбе ки бахшида ба рӯзи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе баргузор мегардад пешниҳоди шумо менамоем. Ва инак чанд лаҳза пас аз ана ҳамин нуқта, яъне аз назди муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи пойтахт, нуқтаи оғози ниммарафони 15-уми байналмилалии Душанбе оғоз меёбад. Ва аз ана ҳамин нуқта то ба назди пайкараи Исмоили Сомонӣ 21 километру 97 метрро ташкил медиҳад ва дар ин мусобиқа беҳтарин варзишгарон аз дохил ва хориҷи мамлакат ширкат меварзанд. صبح بروقت جمع آمدن اشتراکچیان، هواداران و مخلصان مسابقه از داخل و خارج کشور از شهرت و معرفت این چرابینی در سطح بین‌المللی درک می‌داد. چرابینی با مراسم تنتنوی افتتاح آغاز گردید که در آن نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیته ملی المپی و فدراسیون ورزش سبک تاجیکستان اشتراک نمودند. در سخنرانی خود معاون اول رئیس شهر دوشنبه بختیار شریفی و رئیس کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان زلفیقار گلاحمدزاده اهمیت ورزش را در ترغیب طرز حیات سالم و تحکیم دوستی بین‌المللی تاکید نموده به اشتراکچیان برای رقابت عادلانه و نتیجه‌های بلند آرزوی موفقیت کردند. در مراسم افتتاح ذکر گردید که نیمه‌ماراتون بین‌المللی دوشنبه یکی از مسابقه‌های مهم ملی کشور بوده. از سال 2014 با تقویم مسابقه‌های اساسیه بین‌المللی ماراتون‌ها و دو با مسافه‌های دور شامل شده است. پس از صدر دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان و اشغال جای‌ها در خط اول، مسابقه رسما آغاز یافت. نیمه‌ماراتون 15 بین‌المللی دوشنبه در مسافت 21 کیلومتر و 97 متر از نزد مؤسسه دولتی نوروزگاه پایتخت آغاز شده طریق خیابان‌های حافظ شیرازی، رودکی و اطراف باغ پرچم ملی گذشته در میدان دوستی نزد مجسمه شاه اسماعیل سامانی به انجام رسید. مسیر مسابقه منظره‌های زیبای پایتخت را به نمایش گذاشت که برای مهمانان خارجی یک امکانات خوبی شناسایی با زیبایی‌های دوشنبه بود. در مسابقه ورزشگران از کشورهای مختلف و 22 شهر با شهر دوشنبه برادرشهر و شهرهای دارای پیمان همکاری اقتصادی و اجتماعی اشتراک نموده بین هم رقابت دایر کردند. این اشتراک نه تنها رابطه‌های ورزشی را مستحکم نمود بلکه به تحکیم دوستی و همکاری‌های بین‌المللی میان شهرها نیز مساعدت کرد. ورزشگرانی که بین مردان و زنان جای‌های از یکم تا ششم را اشغال کردند با جایزه‌های پولی سرفراز گردیدند. جای یکم 38500 سومانی، جای دوم 33000 سومانی، جای سوم 27500 سومانی، جای چهارم 16000 سومانی، جای پنجم 14800 سومانی و جای ششم 11500 سومانی. همینطور میانی مردان جای یکم رو شهروخ دولتوف ورزشگر جمهوری ازبکستان، جای دوم رو فنت گیرما ورزشگر حبشستان، جای سوم رو حسن میرسواتوف ورزشگر از جمهوری ازبکستان، جای چهارم رو بلکین یاروسلاو ورزشگر از فدراسیون روسیه، جای پنجم رو اوتابک توشقواتوف ورزشگر از جمهوری ازبکستان و جای ششم رو ویتالی شفا ورزشگر از جمهوری اوکراین سزاوار گشتند. رقیبا بسیار بود. اساسی رقیبم اتیوپیا بود. وقت ما آخری 8 کیلومتر دیامو دویدیم آخرین 500 متر ماندن من گذشتن نصیب کردم. خانمم دور نیست، 1 ساعت راه اینجا. برای من در این دوشنبه میفرد. برای دایم دوشنبه دنبال اشتراک میکنم. رحمت خدا.
аз варзишгарони тоҷик миёни мардон бошад зуҳуршоҳи наҷмиддин мавқеи 11-ум ва меҳроб одинаев мавқеи 12-умро касб карданд. من در این مسابقه نیمه‌ماراتون بین‌المللی یعنی 15ام نیمه‌ماراتون بین‌المللی اشتراک کردم و توانستم که بین تاجیک‌ها یعنی که سزاوار جای اول گشتم. من طول 8 سال است که در این رشته ورزش سبک مشق و تمرین میکنم. من میخواهم که در مسابقه های بین‌المللی باز هم اشتراک نموده پرچم جمهوری تاجیکستان را برام بردارم. миёни бонувон бошад ба мақоми аввал Екатерина Тунговская, варзишгар духтар аз Ҷумҳурии Ӯзбекистон, ба мақоми дуюм Елена Сергеевна, варзишгар духтар аз Федератсияи Россия, ба мақоми сеюм Александра Вдовиния, варзишгар духтар аз Федератсияи Россия, ба мақоми чорум Светлана Кудзелич, варзишгар духтар аз Ҷумҳурии Беларус, ба мақоми панҷум Елена Толстих, варзишгар духтар аз Федератсияи Россия ва ба мақоми шашум Азизахон Мирзоакбарова, варзишгар духтар аз Ҷумҳурии Ӯзбекистон сазовор гаштанд. соли 2023 низ ман ғолиби нимарафони душанбе гашта будам ва ин сол низ ба ман имкон даст дод ки дубора сазовори мақоми аввал шавам. ҳафтаи гузашта ман дар марафони Тошканд бо масофаи 42 километр ширкат варзидам ва он ҷо ҳам ғолибиятро ба даст овардам. барои ин нимарафон ман тамринҳои зиёд кардам ва дар ниҳоят ба натиҷаи дилхоҳам ноил шудам. рақобат устуворона буд инҷо, махсусан варзишгарон аз Федератсияи Россия ва зарур омад ки тамоми нерӯи худамро ба кор барам. осон набуд. дар аввал ман мӯътадил ва пасон давиданро суръат медодам. духтарон аз Россия бошад аз ман тахмин 400-500 метр пеш гузашта буданд. барои ҳамин пас аз баромадан ба кӯталии қисмати дигари роҳ тамоми кӯшишамро ба харҷ додам. дар охир лаҳзаҳои финиш бошад рақобат боз ҳам шадидтар шуд. давидан дар чунин боду ҳаво барои ман хуб буд, чун баданро зиёд гарм шудан намемонад ва бо баланд кардани суръат ҳам дамгир намешудам. фарқи шоҳроҳи Душанбе аз дигар шоҳроҳи кишварҳо дар он аст ки ин ҷо пас аз 10 километр ба масофаи 3-4 километр роҳ кӯтал мешавад ва барои ҳамин он яке аз роҳҳои душвор барои нимарафон ба ҳисоб меравад. асосан марафон ва нимарафонҳо дар шоҳроҳҳои ҳамвор мегузаранд ва ин ҷо ки кӯталӣ аст душвор аст. ба ҳама ташкилкунандагони нимарафони Душанбе миннатдории худро баён мекунам. ин соли чорум аст ки дар роҳҳои Душанбе бо майл медавем ва хушбахтона ҷойҳои сазоворро ишғол мекунам. шумо меҳмононро бо дили кушод истиқболи гарм мекунед. ин ба ман хеле писанд аст. аз варзишгарони тоҷик миёни бонувон бошад Раҷабмоҳ Абдуллоева мавқеи 12-ум ва Маҳина Баротова мавқеи 16-умро касб карданд. در این مسابقه نیم ماراتون شهر دوشنبه من پنجمین بار است که در این مسافت 21 کیلومتر اشتراک میکنم. من در این مسافت 21 کیلومتر در بین تاجیک‌ها سزاوار جای اول گشتم. من میخواهم که در مسابقه بین المللی در مسافت 21 کیلومتر کوشش میکنیم که جاهای نمایان را اشغال نماییم. طول 9 سال است که من مشق تمرین میکنم و این در این گونه مسابقه های بین المللی علاقه باری یکم نیست که من اشتراک میکنم. در بین بانوان خارجی من پیشترها اولا جای چهارم، پنجم و جای سوم را سزاوار گشته بودم. من حاضر باشه در اینجا بین بانوان تاجیک جای دوم آمدم و از این رو افتاده نیستم. میخوام بیشتر مشق تمرین نموده پرچم تاجیکستان را بلند بردارم و اول مینداری خود را با مربیان خود تشکیل کنندگان همین مسابقه و با پدر خودم میرسانم که مرا در این جودا دستگیری نمودند و در این جودا مرا پیگیری نمودند. дар 14 даври қаблии нимарафон варзишгарони тоҷик ҷои дуюм байни занон ва ҷои чаҳорумро байни мардон ишғол карда буданд. воқеан дар ҷаҳони имрӯза омилҳои зиёде ба рушди бемайлони соҳаи сайёҳӣ таъсир мерасонанд ки яке аз онҳо чорабиниҳои васеъмиқёси байналмилалӣ мебошад. ба ин гуна чорабиниҳо намоишномаҳои фарҳангӣ,
мусобиқаҳои варзишӣ бо иштироки оммавии мардум ва аҳамияти байналмилалӣ фарқ мекунанд. чорабиниҳои варзишӣ аз қабили бозиҳои олимпӣ, ҷоми ҷаҳон ва мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ на танҳо тамошобинони хориҷиро ҷалб мекунанд, балки шакли нави сайёҳии ҷаҳониро ташкил дода, имкониятҳои нави сайёҳии шаҳрҳо ва кишварҳои мизбонро муаррифӣ мекунанд. У вас в стране первый раз? ман ба тоҷикистон маротибаи аввал аст ки меоям. роҳи тай кардаи имрӯза хеле хубу зебо буд. мардуми ин ҷо бисёр меҳмоннавозанд. душанбе бисёр сарсабзу зебост. мо боз дар оянда ҳам кӯшиш мекунем то ба ин ҷо биёем. дар тӯли роҳ баъзан баландиву пастиҳо ҳам буданд ки давиданро душвор мекарданд, аммо боз вақте ба ҳамроҳону мухлисонат менигарию дубора нерӯ мегирӣ ва зудтар ба пеш ҳаракат мекунӣ. ба мо гуфта буданд ки ин шаҳри офтобӣ аст, лекин барои давидан бисёр ҳавои хуб аст ки зиёд гарм намешавем. нимарафони байналмилалии душанбе низ яке аз ин чорабиниҳо буда дар тарғиби сайёҳии варзишӣ ва муаррифии пойтахти тоҷикистон нақши муҳим мебозад. мақсад аз баргузории нимарафони 15-уми байналмилалии душанбе рушду инкишофи варзиши сабук, тарғиби тарзи ҳаёти солим, дарёфти беҳтарин марафончиён дар масофаҳои дур, таҳкими дӯстӣ ва ҳамкорӣ миёни варзишгарони шаҳрҳои бо Душанбе бародаршаҳр ва дорои паймони ҳамкории иқтисодиву иҷтимоӣ, инчунин таҷлили сазовори рӯзи пойтахт буд. сатҳи ташкилӣ ва баргузории мусобиқа дар сатҳи хеле хуб буд. гуфта метавон ки боду ҳаво ҳам бобарор буд, чун назар ба ҳавои гарм дар ҳавои салқин давидан осонтар аст. ман ба Тоҷикистон маротибаи аввал аст ки омадам. дирӯз барои мо саёҳати пойтахт ташкил карда шуд ва дар доираи он мо ба осорхона рафтем. ҳамааш барои мо хотирмону ҷолиб буд. умед дорам ки дар оянда боз ба Душанбе меоем. нимарафони 15-уми байналмилалии Душанбе ки аз соли 2010 инҷониб ҳамасола баргузор мегардад, хусусияти анъанавӣ касб намуда дар сатҳи байналмилалӣ эътироф гардидааст. ин чорабинӣ на танҳо як мусобиқаи варзишӣ, балки як ҷашни воқеии дӯстӣ, ваҳдат ва тарзи ҳаёти солим буд, ки ба рушди сайёҳии варзишӣ дар Тоҷикистон мусоидат намуд. ман ба синни солам нигоҳ накарда пайваста машқ мекунам, пайваста дар мусобиқаи байналхалқӣ иштирок мекунам. ман дар зиёда аз 60 мусобиқаи берун аз марзи ватан иштирок кардам. тоҷикҳоро муаррифӣ кардам ва соҳиби ҷойҳои якум, дуюм, сеюм шудам. ва албатта имрӯз ман дар шаҳри Душанбе дар дави байналхалқӣ иштирок кардам. ва ин ҷо ачо қайд кардан ҳастам ки ман 64 сола ҳастам. результати ман 1 соати 40 дақиқа аст. яъне аз рӯи ҳисоб фикрам дар синни соли калонсолон ҷои беҳтарин аст. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки яке аз роҳҳои муассир барои муаррифии имкониятҳои сайёҳии кишвар ба ғайр аз бунёду тақвияти инфраструктур ва хизматрасониҳои сайёҳӣ, ҷалби меҳмонони хориҷӣ тавассути баргузории чорабиниҳои байналмилалии варзишӣ мебошад. нимарафони байналмилалии Душанбе бо ҷалби варзишгарон ва тамошобинон аз кишварҳои мухталиф, муаррифии манзараҳои зебои пойтахт ва фарҳанги меҳмоннавозии тоҷикон ба афзоиши таваҷҷӯҳи сайёҳон ба Тоҷикистон мусоидат кардааст. ин чорабинӣ бори дигар мавқеи Тоҷикистонро ҳамчун мизбони чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ мустаҳкам намуда дар рушди иқтисодиёт ва муаррифии бренди миллии кишвар нақши муҳим мебозад. воқеан ҳам боиси ёдоварӣ ва қайд аст ки баргузории чунин нимарафонҳои байналмилалӣ боис бар он мегардад ки сатҳи варзиши сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон боз ҳам тарғиб ва муаррифӣ гардад ва ҳамин гуна ҷумҳурии Тоҷикистон ва махсусан шаҳри Душанбе ҳамчун мизбони мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дар арсаи ҷаҳонӣ шинохта шавад. инҷо бинандагони азиз мерасем ба поёни нашри навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ.